Not so long ago, iSouth Africa ibuye nendebe ezimbini kwicala le-netball sizi-African champions betshanyelela Bafana. Ithe izolo xa kusenziwa lo opening yabo sibona uDr Petrus Motsepe esithi nje ndihambe ndikhothama senza amasiko engawazi. Babhawile ke down abanye wamanqi yena ebulisa iPrince yakhona kulo opening yakhona. Bathi abafana vele besingazange uzokhothama thina into esiyifunayo sifuna ukubabonisa njoba kuyi-opening nje sifuna ubabonisa into soyenza thina sizolanda ikhapha sange kwenza yonke enye. Sibabonile ke phofu abanye bengena benxibe kungathi zi-fashion star kuyi-fashion show bengena benze lonto banye bathi nje into esizoyenza thina pasango kwenza yonke into esizoyenza sizolanda ikhaphu qha. Alele, all the best Bafana, we are behind you all the way. Halala South Africa, halala.